Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sizimbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Lokuthanda kwakho izinto ezisheshayo ngelinye ilanga bokuthwalisa ungaqondile. Lalela, izinto zethongo zonke zithatha isikhathi. Kodwa wena mawufuna izinto ezigijimayo, uyoya kumuntu afika kutshela umuntu ukuthini, athi ufuna ukukukhanyisela izinto zakho, ufuna ukukuvulisela inhlanhla yakho, uthi uyafika kuyena, afika kuthwalise kade ungaqonde kuthwala. Baningi abantu othola ukuthi umuntu uhambile waya kumuntu, wathi umefika kumuntu wathi uzomvusela inhlanhla, amthwalise engaqondile. Awuthi ngikuxwayisa, uma uzalo wembethe, uma usufisa ukulungisa lokho angeke waya esigodlweni sagobela uthi mawufika khona uthi uzolungisa leyo nto, noma yena kanali ilungelo lokuthi uzokulungisela ukuthi wazalo wembethe esigodlweni sakhe. Leyo nto iyinto oyilungisela kini, awuyilungisela entabeni, awuyilungisela emzini womuntu, kodwa uyilungisela kini ngoba idinga umsamo wakho wena njenganomuntu. Kodwa wena uma uzovuma ukuthi umuntu athi woza kuyena azokulungisela, ilapho ke la uyofika uthwaliseke khona ungaqonde kuthwala. Bese emva kwaloko ithongo lakho liyakufulathela. Uma selikufulathela izinto zakho zingahambi kahle, bese ubuye manje uzogxeka ini, ugxeka isintu, uthi isintu sethu siyabheda kwasha kwacima kwavuda. Kanti na wavumela umuntu wena wakukhohlisa, wathi uzokukhanyisela izinto zakho kanti uzokuthwalisa ungaqonde kuthwala. Kubalekile ukuthi ke sizibheke izinto esizenzayo uma sofuna usizo kubantu abasizayo. Siqale sicwaninge kuqala. Angeke uma uzokwenza into edinga umsamo wakini uyenzele esigodlweni senye indoda, esibongweni sakwenye indoda. Okwazi ukuthi usekumkhuba loyo, usuyathwaliswa ungaqonde kuthwala. Angibonge. Ningakhohlwa ukuthenga incwadi zempunga yesintu ezihlubudlu bekhasini ziveza ukukhanya kubantu, zibafundisa izinto eziningi ezithinta impilo zethu thina njengabantu abambishwayo. Ay,